Zagledani u daljinu, krajputaši mirno čekaju. Kamena vojska u odsutnoj bici protiv zaborava rasuta je Srbijom. Na obodima njiva i livada, na raskrsnicama i uz puteve, kraj kapija i kuća, govore o junacima koji su ostali na dalekim bojištima, o onima što im se ni grob ne zna, a duše lutaju bespućima tuđih zemalja. Prolaznike dozivaju da zastanu i sa njihovih kamenih lica iščitaju sudbinu vojnika i tugu srodnika koji za njima žale, da se ne zaboravi. Da svoju molitvu pridruže onoj koja se tiho izgovara još od 1912. pa šapatom nastavlja dugo i posle Velikog rata. Tu su i oni zapušteni i oni umiveni, i zaboravljeni i oni paženi, kao znamenja, kao putoka senima, da se vrate kući, u svoja sela. Bilo je to baš onda kada je Bog rešio da se odmori, pa Svetom Petru rekao da zavede mir i tišinu na zemlji. Tek što je izveo jednu čizmu, začula se graja, a Sveti Petar objasnio da to Srbi ratuju sa Turcima. Ko je u pravu? Pitao je Bog. Srbi, Gospode. Osim toga znate da su Turci nevernici. Dobro, zaštiti Srbe i neka me puste na miru. Reče Bog i nastavi da se skida. Ne prođe mnogo, a opet larma. Šta je sada? Upita Bog. Opet Srbi, Gospode. Ratuju sa Bugarima. Pa, Bugari nisu nevernici, reče Bog. Nisu, ali hoće da im uzmu Makedoniju, odgovori Sveti Petar. Dobro, pomozi Srbima, ali neka me ostave na miru već jednom, reče Bog i krenu ka postelji. Uzalud. Lom koji je nastao bio je jači od svih prethodnih. Šta je sad? Iznerviran upita Bog. Srbi, umorno reče Sveti Petar, ratuju sa Austrijancima, Nemcima, Bugarima i Turcima. Ali su u pravu. Moguće, reče Bog. Ali mi idu na živce. Pošalji ih do đavola, za sada. Pričat ćeš mi o njima kada se probudi. I dok Bog spava, srpska vojska nestaje sa ratne pozornice. Luta po Albaniji, Krfu, Solunu. I tek kada se Bog naspava, probudi i shvati, Srbi kreću u nezadrživ proboj i oslobođenje domovine. Ovu priču srpskih vojnika zapisao je u svom dnevniku vršilac dužnosti šefa francuske misije pukovnik Duši. Tako su se Srbi šalili na svoj račun, ali bodrili duh uverenjem da su i pravda i Bog i buduća pobeda na njihovoj strani. Ali Golgota koju će doživeti ostaće zabeležena i u vojnim analima kao do tada neviđena. Iz Stare Vežanje na Tari u rat su otišli i braća Krsta i Obren Mantić. Ne zna se kad su i kada pri povlačenju kroz Albaniju umrli, da li ih je i ko sahranio. Ranije u Balkanskom ratu poginuo im je brat Đorđe i majka Marica je tako ostala bez sva 3 svoja sina. Kažu, oči je isplakala za njima i do smrti uporno izlazila na put, sve verujući da će joj se sinovi vratiti ili da će neko o njima glas doneti. U borbama i povlačenju preko Albanije krajem 1915. i početkom 1916. Srbija je izgubila 77.455 vojnika i oko 140.000 civila. Brojevi nemaju lica, služe opisu, utvrđivanju razmera i poređenju. A lica, ljudi sa imenom i prezimenom, oni su ostali u Albaniji. Sve dok zaborav njihovo postojanje i njihovu smrt tamo, neznano gde, potpuno ne izbriše. Zašto čovjek hoće da zna o albanskoj Golgoti? Zašto hoće da ode u Albaniju da vidi ta mesta?
ta mesta, mi te ljude, te sve pretke nismo videli. Vrlo često nemamo njihove fotografije, ali svako onaj ko misli da mi nemamo nikakve veze sa njima, grdno se vara. Dakle, kao što čovjek hoće da zna komu je bio deda, komu bio pradeda, komu je bio čuhundeda, odakle dolazi i kuda ide, tako ga zanimaju i takvi događaji koji su potpuno neverovatni, kao što je egzodus srpskog naroda preko Albanije. Nemaju svi narodi, u stvari narodi uglavnom nemaju takva sećanja, kao što je povlačenje preko Albanije. Jedan narod koji odbija da se preda. Sred mnogih drugih naroda koji su se predali, odbija da se preda, odlazi da bi se vratio u triumfu i slavi. Znači, trenutak koji je beznadan, 1915. godine, 16. kad izgleda da je sve propalo. I onda posle manje od 3 godine isti ti junaci probijaju Solunski front, odlučuju Prvi svetski rat i oslobađaju svoju otadžbinu. Izvršavaju zavetnu ideju oslobođenja. Znači, paradoksalno, mi odlučujemo o tome da li je njihova žrtva smislena ili besmislena. Onog časa kada mi hoćemo da zaboravimo, kada zaboravimo, svesno ili nesvesno, tada njihova žrtva postaje besmislena. Znači, moramo da mislimo na njihova imena, da ih stalno ponavljamo i moramo da znamo zašto su poginuli. Dakle, poginuli su za slobodu. Oni nisu bili osvajači, oni nisu bili ubice, oni nisu bili pljačkaši, oni se nisu borili u nekakvim vražijim divizijama. Dakle, ostanimo verni predanju, zavetima naših predaka. Preko Albanije su krenuli gonjeni željom da se vrate, a svedočenja preživelih potvrđuju agoniju u kojoj se umiralo. Od mraza, od gladi, od umora, kad se sa zaleđenih staza padalo u klance prokletija, a poslednja banka davala za komad broje, kad se gušilo u blatu i padalo od iznemoglosti i gladi. Putevi kojima su Srbi prošli utrti su njihovim humkama, nebrojenim. Albanska Golgota je bila najveća ratna tragedija srpskog naroda. Od 220.000 vojnika koji su krenuli preko Albanije prema Krfu, 150.000 ih je stiglo na cilj, a od oko 200.000 izbeglica jedva je trećina preživela. Putevi su im bili različiti, ali muke gotovo iste. Jedan deo srpske vojske i izbeglica ka Albaniji je krenuo iz Peći ka Crnoj Gori, kroz zaleđenu Rugovsku klisuru pa preko Čakora, planine smrti i Andrijevice do Podgorice i Skadra, ili iz Peći na planinu Žilije pa dalje do Berana i Andrijevice ka Skadru. Druga kolona iz Đakovice i Prizrena kretala se dolinom Drima preko Vezirovog mosta kroz neprohodne albanske planine, preko Ljume i Puke ka Skadru, Lješu i dalje ka Jadranskom moru. Treći pravac je bio iz Prizrena preko Ljum Kule, Piškopeje, Debra, ka Elbasanu i dalje ka Draču i Valoni, koja je bila pod italijanskom okupacijom. Kuda god, čekali su ih surova zima, mraz i sneg. Još je sveštenočuvar srpskih ratničkih grobalja Protar Lazar Matijević 1926. godine tadašnjem ministru vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca podneo izveštaj o stanju grobova u Albaniji, a posle putovanja od Skadra do Valone i na osnovu podataka od Kruje i Đunisa do Korče. Nadao se da će Kraljevina dostojno obeležiti ta mesta stradanja i predložio da se u Skadru napravi mauzolej, u Lješu i Manđevani podignu grobnice sa spomenikom, da se u Draču što pre kupi zemljište za jednu zajedničku grobnicu i isto uradi u Kavaji, Elbasanu, Fijeru, Valoni, da se podignu zajednički spomenici i memorijali poginulim ratnicima. Zapisao je da je u Albaniji sahranjeno oko 40.000 Srba, a da je stanje njihovih grobova više nego poražavajuće. Nigde se nijedan grob ne poznaje, niti ima ma kakvog vidnog obeležja. Kada se je spustila sa Prokletija, izmučena srpska vojska je preko ovog starog kamenog mosta na 9 lukova prešla reku Kir. Skadar je bio na dohvat ruke, 20 kilometara dalje. I verovalo se, tu je spas. Izbavljenje je u decembru te 1915. i januaru 1916. vodilo dalje preko mora.
Evakuaciju su pripremale Francuska, Italija i Velika Britanija, ali njihovi dogovori i realizacija dogovorenog bili su za srpsku vojsku prespori. O iznurenim vojnicima koji su ulazili u Skadar, August Bob, ministar Republike Francuske, na dvoru kralja Srbije piše: Pokad što je koji odred zadržavao svoje vojničko držanje, ali su brojni bili ljudi bez oružja. Svi su izgledali krajnje iznureni, kao pravi živi leševi, koračali su s mukom, mršavi, ispijeni, sumorni, crna lica, ugašena pogleda. Njihov tužni defile se nastavljao po čitave dane na kiši, po blatu. Nikakva žalba se nije čula sa usana ovih ljudi koji su toliko propatili, kao da ih je gonila neka zla kob. Išli su ćutke, samo bi pokad što progovorili hleba. To je jedina reč koju su imali snage da izgovore. Očajna srpska vlada je molila saveznike da učine sve što mogu da se u Sveti Jovan Medovski što pre pošalje i iskrca hrana nagomilana u Brindiziju. Stanje je bilo kritično, luka nesigurna jer su brodove Austrougarhi lako uništavali granatiranjem. Kako nije bilo ni hrane za stoku, umiralo je hiljade konja i njihovi leševi su zakrčili ulice i logore. Pojavilo se i nekoliko slučajeva teških bolesti i širio strah od najopasnije zaraze. Samo u jednoj noći između 16. i 17. decembra od gladi je umrlo 46 vojnika. Čekala se hrana, polazak ka luci i ukrcavanje na savezničke brodove koji nikako nisu dolazili. Skadar je prema planovima srpske vojske i kralja trebalo da bude mesto gde bi se povlačenje zaustavilo, vojska pregrupisala i ojačana i pomognuta od saveznika krenula nazad, ali u Skadru nije bilo kraja mukama. Umiralo se od premora, iscrpljenosti, zime, gladi. Neretko se potom u čituljama kao uzrok smrti navodio ratni štrapac. To se dešavalo ovde. Posle gotovo mesec dana teškog marša krajem 1915. i početkom 1916. u Skadar se slilo oko 70.000 ljudi, vojnika i izbeglica, a brojni zapisi govore o izmučenim vojnicima koji su molili za koricu hleba. Privremena bolnica je organizovana u 2 zgrade u kojima je ranije bila smeštena italijanska mornarička kasarna sa 500 kreveta. Tu je spremana i hrana za srpske bolesnike, za što je nabavljeno 6 velikih kazana uz pomoć Crvenog krsta. U bolnici je lečeno više od 5.000 ranjenika i bolesnika, a dnevna smrtnost se kretala između 30 i 35 osoba. Iz svoje baze u Kotoru Austrougarska flota je vrebala savezničke lađe, pa je svaka ekspedicija hrane ka luci Sveti Jovan Medovski, nedaleko od Skadra, bila prava ratna operacija, jer nije bilo dovoljno sprovesti transport, već ga je valjalo i štititi za vreme istovara. Srpska vlada nije mogla da računa na redovno snabdevanje svoje vojske preko pristaništa u koje je tako opasno ući. U međuvremenu u Skadar su svakodnevno stizali novi izgladneli vojnici. Grad su počeli da bombarduju austrougarski aeroplani, a izbeglice su opsedale srpska poslanstva tražeći način da napuste Skadar. Broj nesrećnika je rastao. Čim su okupirali Skadar, Austrijanci su 1916. zagradili oko 1,5 hektara zemljišta srpskog pravoslavnog groblja i unaokolo podigli metar visok zid. Tu su sahranjivali preostale srpske bolesne vojnike i svoje umrle u Skadru. Prota Matijević je pisao da su Srbi sahranjivani u duboke rovove u koje je bacano od 50 do 100 tela, a očevici su pričali da su u rovove bacani i još živi srpski vojnici. Takvih rovova je bilo 18, ali u vreme Protinog dolaska više nije bilo nikakvih oznaka na njima, niti ikakvih pisanih podataka. U Skadru odavno nema ni pravoslavnog, ni vojničkog srpskog groblja. Sve je preorano i na tom mestu je izgrađena bolnica. Procenjuje se da je u Skadru i okolini umrlo oko 10.000 srpskih vojnika i civila. Danas jedini znani spomenik u ovom gradu je ovaj na gradskom katoličkom groblju. Tu su kosti 518 vojnika, među kojima i 156 srpskih. Spomen obeležje je podiglo i o njemu vodi brigu Austrijsko udruženje Crni krst.
Evo, ovdje smo u Skadru, Albanija, u latinsko groblje koje je monument kulture koje je zaštićeno od UNESCO. Imali smo priliku da nađemo ovo, znači godinama nije se znalo ovi što su poginuli vođe, gdje su imali grob. Oni sad imaju zajednički grob zajedno sa svojim protivnicima, Austro-Ungarcima. I ovo je jedan grob koji ima preko 500 umrlih, a od njih 156 Srba, 38 Rusa, 8 Rumuna, 1 Talijana, 315 su Austrija. Mi nemamo ni groba, ni roda, ni gdje je brat bratov, ni otac su sinom. Ne zna se ništa. Tehnički mi znamo gdje su sahranjeni, ali tragovi su slabi. Jedino tragovi treba da kopaš. I oni su ukopali te zlostretnike koje su bili u to vrijeme da ratu. Srpskih grobova ne samo iz Velikog, već i iz Prvog i Drugog Balkanskog rata ima svuda oko Skadra. Na brdu Bardanjolt samo 20-ak ih je još vidljivih, sa kamenim krstovima nad uzglavljima. To su humke vojnika crnogorskih i srpskih jedinica izginulih tokom borbi za Skadar u Balkanskom ratu. Sada je to neveliko groblje ograđeno, vlasnik zemljišta je zabranio pristup i očekuje se da se sudbina ovih grobova reši međudržavnim sporazumom. Drugačije ne može. Otprilike 10.000 je poginulo ovdje na ovom horizontu koje počinje od tamo pa sve do tamo. Tu su svugudin kosti, mošti vojnika koji su poginuli za oslobođenje Skadra. Gdje god je bilo meko, oni su sahranjeni. Tu su mogli, lakše je bilo tu neke, a neka na Taraboš što je bilo kamenito, pa drugačije su se kopali tamo. Možda ima 100 mjesta, mi smo napravili neku mapaturu, možda ima 100 mjesta gdje su se ukopali mrtvi vojnici Srbi. I svi su imali nad glavom krst, ime, prezime na cirilicu. Ima vođe svugdje, gdje vidiš ove borove, to je to meko. Kod borova znači meko, a gdje nema borova znači nema ništa. Znači gdje su borovi, tu su i grobovi. Možda jesu. Pa imaju dubine, pošto to nije bila mala vojska. Da poginu 10.000. A Taraboš je kamenit? Kamenit je Taraboš, vidio tamo je Taraboš je na Bojanu tamo. Kameniti ukopavali su kamenjima pokrili. To su zmije i ove... Tu ništa nije ostalo? Ništa, nema tragova nikakve. I tamo su dosta poginuli, ali više su ovdje poginuli. Bregove vidljive na Tarabošu, Malom Bardanjoltu i Brdici, kaže, nije stvorila priroda, već su nastali od bezbrojnih grobova srpskih i crnogorskih junaka palih za oslobođenje Skadra od turske vlasti. Grad osvojen oružjem 1913. ubrzo je izgubljen odlukama velikih sila na Londonskoj konferenciji koja ga je uvrstila u sastav novostvorene albanske države. Inicijativa da se na Bardanjoltu ovo stradanje dostojno obeleži ozvaničena je 2008. godine, ali se od tada ništa nije promenilo. Dolaze li ljudi iz Srbije, njihovi potomci, dolaze li da traže grobove svojih predaka? Jesu. Sad zadnje, mi smo evo vođeni, vidi se tamo krst. To je jedno groblje koje je najprilagodnije da se vidi. Malo je popravljeno. Koliko je tu grobova? Možda 20, 50, možda 20 do 50. I to je financijski pomogao Srpski savjet Crne Gore. Nema kuće u Crnu Goru ili u Srbiji što nisu ostavili nekoga ovdje na Bardanjovu. Ili brata ili oca ili što znam. To je tužno, ali nisu mogli ni da dođu. Sad dolazu poneki ovizi veterani. Pavle Jakoja je sinonim za sve što danas znači život Srba u Skadru.
grčevitu borbu da se sačuvaju koreni, sećanje na muke preživljene u totalitarnom režimu Envera Hodže, kada su se sloboda, čak i glave, gubile za protivljenje negaciji svega srpskog, imena, jezika, baštine. U novom vremenu mnogo se toga promenilo, ali su i mnoge niti pokidane, pa je njegova borba za identitet ovde u Skadru više plod sopstvene upornosti nego institucionalne podrške države, čijim se poreklom diči. A tragovi se polako gube. Nacionalno osvešćeni, a kako kažu zavidnog stepena međusobne tolerancije, žitelji Skadra danas čine zajednicu od 70% muslimana, 20% katolika i 10% pravoslavaca. Neproverene su tvrdnje da je grad ostao u zapećku razvoja jer nije bio po volji Envera Hodže upravo zbog verske tolerancije, koja je u njegovo vreme bila najveća jeres. Tada, u vreme takozvane kulturne revolucije, bogomolje su uništavane redom. Ona u Vraki, obnovljena crkva Svete Trojice, hram autohtonog srpskog naroda na ovim prostorima, ujedno je i crkva Albanske pravoslavne crkve, građena zajednički u veri i ljubavi. Dobrodošli, drago mi je što sam vas čekao tu i drago što ste došli na tom mjesto gdje su uvijek živjeli Srbi i živinu još. Crkva gdje smo se nalazi se zove Svetom Trojicu, je se podigna o 1997-8, pa je završeno zgradovi od 2003. godinu. Tu se skupljamo, tu služimo, tu sve naši praznici, slave, uvijek na tom crkvu mi služimo. I naravno kao naš narod i tu se služi na srpskom jeziku. Što i za ljudi što dolaze, da malo da osjećaju taj dobrotu u njihovom jeziku. Pa nama do sada nije bio nikakav problem. Zašto? Zato mi u vreme komunizma tu nije postoji crkva, ni džamija, ni ništa. Pa to ljudi nisu imali taj običaj da držu malo na vjeru. I koji je imao držao u sebe. A nikad nije mogao da otvori i da mu pokaže drugim u kojem vjeru pripada. Pa zato mi nemamo taj problem. Tu uvijek sa katolicima, sa muslimanima i mi kao pravoslavni tu u Skadar živimo potpuno namirno i kao Srbi, Crnogorci što živi u Skadar uvijek žive normalno. U Vraki su grobovi srpskih vojnika predugo čekali da budu ograđeni i obeleženi. Prota Matijević pre 100 godina beleži da su Arnauti prekopali grobove i nijednu kost nisu ostavili. Dešavalo se čak da su zajedno sa stočnim i te kosti prodavali. Nestale su i humke u selima Mes, Muselim, Jubani, Šeldija, Kakarići, Zadrima. U Lješu je dugo još bilo vidljivih grobova kao i San Đovani Medovskom sa pokojim natpisom sve nezagrađeno i delimično poravnano. Ali vreme i nebriga su učinili svoje i teško se može zamisliti da njive, livade i voćnjaci tihuju nad zemljim ostacima vojnika. A te 1915. sve je ovde vrvelo od izmučenih ljudi koji mole za komad hleba, za spas. Posle Skadra, pod pritiskom neprijatelja, deo izmučene srpske vojske je krenuo kopnom pešice za Drač i Valonu. Strepelo se zbog mogućnosti da Skadar pa potom i Drač padnu u austrougarske i bugarske ruke pre nego što počne evakuacija. Austrijanci su već okupirali Crnu Goru, svakog časa će krenuti na Skadar, telegrafske komunikacije su bile prekinute, očekivao se dolazak i kralja Nikole koji je takođe i uzmicao pred Austrougarima i postojala je velika opasnost da srpska vojska i izbeglice budu opkoljeni. Posle svih pretrpljenih muka, iznemogla, gladna i gotovo bez oružja, srpska vojska je očekivala udar Austrougarske, koja je na primorskom crnogorskom frontu koncentrisala oko 100.000 vojnika.
50 kilometara južno od Skadra je Lješ, grad na levoj obali Drima, oko 9 kilometara od njegovog ušća u Jadransko more. Nizvodno je Drim plovan za manje brodove, a na obali mora je luka Sveti Jovan Medovski ili Šenđin. Tamo se upućuju iznemogli vojnici, izbeglice, đaci, poslednja odbrana, mladići i starci. Kako je zapisao Solunac Damjan Rašić, putem do mora, naročito na morskoj obali, danima su na gomili ležali nesahranjeni Srbi i Srpkinje, a živi leševi su pod vedrim nebom zimskih dana i još hladnijih noći očekivali da se pojavi lađa da ih preveze u Bari, pa odatle u Francusku. Na čelu francuske vojne misije koja priprema i organizuje evakuaciju srpske vojske iz Albanije je Lucien de Mondesir, sposoban i preduzimljiv general koji je u Srbiji boravio tokom Drugog Balkanskog rata. On je i odbio tvrdnje italijanske misije da je srpska vojska uglavnom kao leš i da je svaka ideja o spasavanju i evakuaciji izlišna, jer kako su rekli, nikome nije pošlo za rukom da oživi pokojnika. General Mondesir ne odustaje i sa britanskim admiralom Trubridgeom organizuje evakuaciju. Da li je to početak spasa?